Oleh first day ni tu ngaihluta program mang kan me kanta ama hi resol liurin tingan toka ungani amingle ani na mi respect sila lom le ngate Kaming tu sedang kumatena resol lang toka hungkani education secretary lom hum khol khop man la hung pai dingani Pandal zona kom abe zingan ta so sound system uncheck zingani photo booth kom hi moi tok takinan sima ana mu khopel chun hi dustbin tlang pa dustbin ani moi khopel hi line in an sima hi mun nok muding thak non hi lai hin an thing khopel program này trăn vàng anh ta anh đi đi sao nó phải tao tiếng anh đi No parking, only VIP. VIP hai so parking na dengan ini lah. Tarik som ni paku, tasom pakasang ni som ni pantulan ni Sesson 1. Som pakatai tia, imani zadai choi tu hai le palai hai, long tun nu leiin, som pandit lakar kalet ni yang tentum. Anih. Pu Joseph V. Tulor, General Secretary, HSA General Headquarter. Chun dedication ay hor pathin kumay lan namin ay pek dingin upa welfare thingbung ningati. Hizawin conference so rel na ayang tandingan niya zanting ay program ding hayang suklang chung talawin waitu ka ay program ding chu tuwi na yung tandingan ta. Lehun masataka pathin hunsa lehun lom kaya hibay soon HSA Assemblies Joint Headquarter in Kompui với som di pangana mang thay ami thui thui pathin min chen pa kanum sila palayung tu hai popo HSA Assemblies Joint Headquarter min chibai bukin long du na kan nei cheu ni với tu ka hi HSA punzar kumtinai lo thongin e kai phanna ni pek tu ding pu John Mark Pre na hun lu tak la dingin en pek na la ni Long le voi sun hi zel khunga Memorial Hall HSA Assemblies Joint Headquarter General Secretary lo ni masita kania ama ming join hi voi sun nei conference hall itu em buka chanchin kim chang lem hai chu voi tu min lovin hundang rem chang danga melam suklam ding ni ta ki hall inauguration nei pek dingin pusu sevu tu lor General Secretary HSA General Headquarter kunlu tak chanding niang pekani Sinin sanin troin serve the nation ti changchoya voisun voitu ke Joseph V. Tulor
General Secretary HSA General Headquarters Hill Hall Ning in Book Jail Hunga Memorial Hall Ti He Kahong anih trong China lalpa chung tegal van ro pi tegila jangai na ral thumana thum mar ai kom nam taklaya nang mazarin ninisuk pung lein mar sakle klanga mi ai kom anzom kompol lalpa so tal iboy pili asuntam tak senga ol kinang boli nang mazaral pahang zong thili asua program hai hang tan thian zar kin zo le lom thokin rilti mar hai mi hai ni mu si tanga talawin team na ting var na ting khom nang ma ram rong rong na ting khom mi en ton plak chen ting piringin tu hum chena program kin manghang chen lein hu ting ni sum ting ni chok bui tum lewa ro rel na hai khom so ta kin rel zewa program kin tum trak klik ti narangin nang man ahun kin tram ta hi to chen niklawa thang pia mal som ringin sandam tulali su krishna raman suai su dong ni ti amen ai hun hong ai hun in ran ding dit sakna in bung ji bi pula thang lun chi en dit sak nuoma ko mai ko hai ma ti mai se hai không kai ding elang fil ro se cô này trong trái năng này tiêu lalpa voi sun hun thar tak student or hai ta ding ni mang root pedlin ron thu ka ning plan se voi zana voi suna fe khom tu hain kan nam har sat na tam tak kan nei mi kan phap so no na hai cây hara cây thấu thầy đinh varna rem hi na tha hai athar taka hang thum ding balai thu khom tu hai kan ang che voi suna kan hun po ikuna kan ing kol tu chia lalpa idit zong ang taka ro hai re la kan voi sun hun po balai thu khom tu hai khomin kan hun hai hang vong dik thei dinga mi chang pui ding kan ngien che ro pui na dingin amisan dam tu lalpa su kan ngien che voi sun a Sesson ai nei na ding ai fe dan ding kalmang lang suk lang ai te ama sa takin report unit tin ai takin ngai ta nang ne ta ke voi sun agenda tamrak noa chul khela ai hun alo in no se ta ti rising in agenda tam no lein unit din report ka unit secretary hai khana nung pek dingin chu hun chu hasa ta ang sengai ta chu zawa minglam na umata chun apology ang ngai ka ngai ta chu zawan tak chun agenda sit kang enon la kata ka khan ape dan dingin gitak kalmang ka nga nei muzol nok ding ni ngate Assam Hill Zone Headquarters 25th Conference Report Form 1222 Unit Mulai Unit Members of that Sang Le Zat Nile Som Kupali Sia Hunveng Haflong Member Umzat Za Somnga Nuhei Som Sari Belkom Som Ruk Pakhat Zuar Unit Member Umzat Hi Som Sarinia Numei Som Tum Pasari Pasali Som Tum Pathum Assam Hill Joint Headquarters 25th Conference Report Form Sanghi Som Hipati Unit Ming Mahul Garden Member Rumzat Som Sari Panga Nuhei Som Di Pasari Pasal Som Di Pari Nuhei Pali Pasal Pali Member Umzat Jani Som Red Numei Za Som Di Pari Pasal Za Som Tum Panit Unit Doheng Unit Member Umzat Som Kupali Numei Som Nga Pasari Pasal Som Tum Pasari Unit Ming Bulmul Unit Member Umzat Za Som Kupaku Unit Ming Hunveng Ngarangazaw Member Umzat Zale Som Pakat Numei Som Di Pani Pasal Som Rukpaku Unit Ming HSA Pinas Gonzole Unit Member Umzat Zani Som Li Paruk Numei Zale Som Pasal Zale Som Nga Pali Asar Kom Kanya Alai Kom Kani Ven Tim Tan Hal Kati Unit Ming Timul Koi Member Rumzat Som Pali Nuhei Pani Pasal Som Pani
unit ming HSA Thingbung unit member umzat somthum pako numei som pathum pasal som ni parup unit ming khunglung unit member umzat somli numhai parit pasal somthum kone militaries awat parson tam nisin di ania asan su economic ta khom tamatam epek hi halimal no di mani education secretary kadibok leiin hi lai tuta khit thu toy ke zu shil num kaneya tuta denial lungtrawin ahong shil kha ke chok against stop ni si la printer no thu ni lovin kumtin education khom hi team na khoman sang pe ya mirim khom hi mirim en competitive dingan chun chu ni khom hi ni tingan thokhin pa la ka chul dingan ni chu kumtin 75-70% khan umjing chun chu mirim ma son thei no ding khale kan competitive mai nei ding chun ni khom challenges ac ma chul ni chu khale kan 70-75% ni lowin a person ei suk sang khan chu any laya in chuk tu thang thar tam tak ta ding khoma hi meritorious ahluvi ani chu achang pha no hai khoma achen tam tak tu ta chung khom khan second division na pasai da ma anung submit achang lum tam tak khoman chung lai chun mirim plom te chu nan chang la kani le hi suk sang thei la chu achat nok na pakha chu competitive khovial antale hin hi le hin any hai khom inchuk na ting mason dan pe ngai tu in thil hi phan la thakin la ka tin printer no thwa khan bui no ngai ta expense thu ani no a student khom kha kum tin ani no ding kha chu ri sa ana chu mirim inchuk na ting khan tu lai chu person hi nei el 12 ngan ta chu cgp exam voi sun zinga voi zanan thukin meritorious what in plan chan dingana ngaihluta wa hungdong ding in zamanung ding oti chu ka lo ngai tu ni kasim lai khaman ka ngai tu ron tak chu hi na nuoma ni thingbunga phur kai ta phur kir no kai ta athenlam jan don ding khom suklang bok khom ta alam tu ding ei som ma chulei chun pakhat ka ngai dan hungum chu cha chukatia ireng chai di din hi meritorious award 80 hi lo singna merit ania chulei chun unit activities ding ani ri to bela nominati hi ngai dan kanevia amiro gal chu state wise man knowledge district wise amani din to parda me lo uma ile panga military sawan kan pe ka hakhan kan budget dikot khum kha 30,000 plus amuni ni cho chu unit pakhat taring chun tama tamani ahung ni cho khale circulation hard copy khan ma pinunga soft copy circulation kai thwa khom kha samni som pamani som parida annual session nei la ya ei kom ta sani linga electronic mail amani whatsapp cultural ting pang lam tak cultural ai ti chung bang budin chou hi nei no mo isum jing karan thokin mi mang pya session boi khatna nam zo thaya mi thoi le kan lo ma lom thu kan thun che le voisu na kan ro rel na idit no zong i thati no zong kan lo rel pal chun ni ngai dam ding le ka i thati zong a kan thul kan nam moi na ding i ming suk ro pu na ding a kan thul hai mal mi som pe ding mi san dam tu kan dal pa isu mi kan che